ino tabla. E moni ma tonu matu peseng. O oe matu te maua e te tali. Maltawi mea umalava matu wolu. Au se vaenga nei e ofo ina se ia lofo mai. Papa ia ina whamanuia e fōwai o ngāta lava. Swafo Yesu Kiriso ole mapalawa atua. Amen. Ya, ari ya mata le atu rau. Nau sina talapuku so swani o tatu whana. But a little bit of a kid story. Ya, ari ya mata le rau. Tamaiti, o le siri. Wā taimi e te fia te talo wai i mea tua. E ao, pō, taimi fia, taimi whaingatā, taimi e te itai, taimi masa. Kids, what times do you like to pray to God? Day, night, sad, happy, angry, at certain times? Morning. Morning time. That's a good time. That's a very good time. And what do you like to pray about? Peace? Peace, car, friends, siblings, blessings, opportunities, and for God to help us to take through things. Is that correct? Yes. Good. It's all good. Ele lei, ai o mea sili o le tāua, o le whamasani e te talo so. O le a lava mea e te tuku, e te tau lava o le tātou, talo ma tatu tonu, e tali mai lea tua i a tātou, te talo uma. What I want to emphasize is how to train oneself to recognize God's blessings and answers to our prayers. God always answers our prayers, sometimes with a yes and sometimes with a no. So how do we know and understand that God has answered our prayers with a yes or no? There's a popular story about a man who was drowning, also known as two boats and a helicopter. It's a humorous story about a devout man who drowned because he refused all rescue attempts. He believed that God was going to save him directly. So the story goes, there was a flood and a man finds himself on a rooftop. As the severe floods his house. Not long after that, a rowboat came by, and the person in it offers to rescue the man. The man refuses, stating, God will save. Not long after that, a motorboat comes by and someone offers assistance. And again, the man refuses, insisting on God's direct intervention. Later on, as the water was getting higher, a helicopter arrives, offering the man a rope and a ladder to pull him up.
to save him. The man again refuses, confident that God will provide his rescue. The drowning man, the water rises and engulfs the house, and the man drowns. In heaven, upon reaching heaven, the man asks God why he wasn't able to save him, despite his faith. The moral of the story is, God replies, he sent a rowboat, a motorboat, and a helicopter to save him, but the man refused. The moral of the story is, while faith is important, one must also be ready and willing to accept the help that God provides, which can come in many unexpected ways and forms. The story also warns against blindly waiting for a miraculous intervention, which can lead to failure of missing many opportunities of help that God provides. So kids, keep praying and watch out for God's answers, because God will surely answer you. God might not answer straight away, or in the way that you want or expect, but our loving God will always be there for you. God will provide solutions which may not make sense straight away to help you understand his answers to your prayers. I believe praying always, or the taro so, is kind of similar to training. The more you do it, the better you get at it, and it becomes natural. Taipe o le tangata o lengi, ato anga wa atiri ai o na marosi o ia. So keep praying, taro pea, au o vai vai, and then it becomes natural. Matato marosi ya. That's the kids, the story for you kids. And God bless you and be with you with your exams and the rest of your games for this year. Ya mau tau le poto mele ata mai mai le tua fa mo mo le ma ia o le launga i le swafa te ma le alo o le anga ia amen o le matua o fetala ia te fo i o ia le pat oto ya te ilato ina ia ta te talo soko e te talo vai ai aua le fa vai vai. Then Jesus told them about the parable, their need to pray in the parable. Always and not to lose heart. So then Jesus told them a parable about their need to pray always and not to lose heart. E tolu ni tutawa o lo faali yari mai I upu o le matua. Mua o le talo so. O le pray always. O lona mua. O le tatalo e tatawai, o le need to pray. Ma le lona tō, o le aua whawaiwai, o le not to lose heart. O le taloso, o le pray always. O lona winga, o le tō anga e tatalo. We can never pray too much. Tau o le taloso, e a mata le taimi tātou te arai, I tāi au, te talo le taimi tātou te ai. Te talo le taimi tātou te ngā koe. Talo le taimi tātou te whiawhia pe whano noa ma whea ngai ai foi. Ma le tere o ti ngā. O le talo so foi. I le whapea nā o le upu, nā o upu e whai ai. Anu whai foi. O le tātou te talo le leoa. Ma te talo foi o tātou lotu ma ngā. O le te talo e te taua. O le te talo lea I mea te taua na tātou mau. O mea tātou e te tāua na tātou whai ho. A leo mea tātou te nau a mo iai. We pray for what we need, but not what we want. E ai le whautuanga Iesu, lea lo whapea mai. Ina ia te talo mo a tātou mea ai, e te tau maleasu. Give us our daily bread. O le tōtele o tātou, e le ngata I le talo ina ia maua matele mea ai mo le asu. Ai whape nā o na whaputu mea ai mo le vai asu, ia maratau sa. Lea e tele ina tiaki la pisi se kulou, ona o expire. O le tele ia o mea tātou te mana o ai, ma wanti ia. A le ai se tā ua tele mo lo tātou ona. O le talo soko mo le angama ia. O le talo le sirion tā ua mo tātou. Ina ia mawhai ai o na tātou whai anga luenga ma au naha uma ua whina ngaro ai le atua mo tātou.
O le tatalo ina ia aua tātou te whaavai. O se tasi lea mea e siri ona tau ona tātou tātou so ai. O le whaingofia ia ona tātou whaavai. I le tele o mea whaingata. Tātou te whia ngai i lea asu o malea asu. Tātou te whaavai umalawa. Pe a vai o tātou tino. Whapea o tātou mawhau ai maisi o tātou loto maangam. O le onga ki tonu o tātou maaposi. Ai aua le whawaiwai. O le whatumuina ma le whamarusia lea o i tātou. Le mata ma le marosi o le ngākuia. O le whawaiwai o le loose heart. O na o le ngākua ia lava tātou te loto tele. A loto whatu tuai. Wa whetalai atu foi o ia le whatu oto ia te lātou. Ina ia te talo so e te tau vai. Ai aua le whawaiwai. O le tala sa tātou whaitau vai. Le ruka skuru wanu wa i ukumu mua se whaangata wanu. O le tala i le whine o oti lana tani. Lea nā watu soko i le whamasini. Ina ia maua mai ai se whai iunga tonu mo ia. A o le whamasino lea. O se whamasino lea na taku lea tua. Ma e le rama fo i tangata. Ai whai mai le tala. A tani lava whamasino ame o le tonu. I le whine o oti lana tani. Ona o lana nau a le whaasoe sa. Na i mō le lei e le whiwhini. O le pau lava leo tangata. E ma whai o na maua ai. So swani mo ia. O le pōngai fo i nā. Na le fia ai mo ia. E alu atu matataru atu. I le whamasino ame o le tonu. O le fiu ai mo ia. Sorry. Somewhere deep down inside of her, she believed that her persistence will make the unrighteous judge answer her. O le fisiria Yesu whai mai, pēle whapasino ea le atua i e o ia whiriwiria. Walanga ia te ia le ao maripo. Will God delay answering the prayers of his chosen ones, who cry and pray to him? A toe wha upo na wha pēlea, pē toropo, pē ngese ea o na tari mai le atua, I te talo ai lātou o ia whiwhiria. O le tangi ma le talo atu i ati ia. O le tangi o loo tangi ma te talo atu i ati. O le tali sa o lava. E le ti lei le tali mai o le atua. I le tangi ma le talo ai lātou o ia whiwhiria. O le au whatu tua fōk. Ai vape o na tali mai o ia i lātou. O lono wima. A whai tātou te whatu tua. Ma tātou talo atu I le atua. O na whapea lea, o na vave, o na tari mai o ia ia te tātou. A tonu o se tasi leo o ngai mamaku anga. E le vave o na tari mai le atua ia I le tātou tātou. O na o le talo ma le te talo. Ma le talo ma le whatutua. Ai nao le tātou talo e pei o nao se māsana. Ioi. E vabe o na whamasino. Ma tari mai le atua I a tātou talo, ma o tātou manako, pe a whai ni nako. Tātou tari tonu ma whatutua o tātou o lana whanau ua I whiwhiria ma nofangia e ala ia Yesu Kirisu. O le ase au ngā le nei tala mo tātou. O le mea moni lava, o uma o na tā pena ma whata oto, ma saunia le atua le tani, o a tātou tātou. Ia tātou whamoimoe I le ngāma ia. E whamanino ma whapula ia I tātou. I so se tani mai le atua. A oi na tātou nau e whaise mea. O na tātou talo so ole. Au le fisi. Oi. Au fwoi na ia. Ma tātou lama loa. E a whaie maua le tani mai le atua. Out of sea, lama I fear. Now you have prayed for it, and God has answered. Then what? O leo e te talo mo se mea, o se whai uma. O se tali mai mo lau te talo. Ma o leo foi o tali mai mea tu, o lono wima. O te tau loa o ne e savadi. Ma e tamo loa e whaangai hoi. Wha moi moe te te inga a lea nganga pa ia. Ma e savadi loa e whaatino ma whaangai hoi. Te talo o lea noa,
Mai e te talo tau vai. Pe whapewhea o na tātou loa talo tau vai. E fōa I mai le angamu ia. Le poto tātou te loa. E te tau, ma le te tau a tātou te talo. E tele a tātou te talo, e te tau ma tomu. Ai tele fōi o tātou te talo. E le te tau ma tomu ma le tomu. Osi a tātou te talo le te tau, le a tātou te whai o malama. Wa nā o le aku lava. Ia mana o le tātou lava. Ai nisi atua isi wa isi tangata. E tā ualo te talo moa, e te tau fōi, lo tātou te talo mo tātou. Ai a whapena fōi, o na tau na tātou te talo soko fōi, mo isi tangata. Ai maisi ai lava, I lātou o loko popo ngā tia, ma mātu tiva, ma sawa ai. O isi te talo, te tau na tātou te talo, o te talo o tātou māsania, e pei, rivi inga, ma le whaane e tama. O le talo whaatai whaapea, ma le talo o le whatu e senga. Ai maise ai fōi, le talo mana o. O te talo ia tātou te talo so oa. E fisoswani ina ia whamasani, so oa ia. E fisoswani ina ia whamasani, ma whawhiawhia ai tātou I le ola te talo. E whapena fo isi talo tatu masani ai ke peo le talo na wa o mai I le tatu ori I whaolo. Ia po le talo le ri. E a ngā fo le whamasani ia I le talo le ri. Le ao ma po a wao le talo le na wa o mai Yesu ina ia tatu talo I fo. Ia whamanu watu tatu kākasi. A sina pese soswani na umani. Nei tangata vai ma. E tō ngā ia tātou pese matasi. Ia tātano tasi whā. Ia tātano I le mana ore. Ua whio mai. Ia tātano I le mana ore. Ua whio mai. Ia sisi o lima. Mai le tusi a Yeremia wai u tolu sutasi a tau u tolu sutasi wai u lo su pitu se fa mata e tolu supa o lo feta lai mai ai le atua e tusa alana pia ngai no fo o lana tu la fo no fo le a ia o sia ma le ai no Israel ma le ai no Yuta o le fia ngai fo le e le pe o fia ngai na ia o sia no e ala I tu la fo no sa tu sia I papa ma I le taimina ia o mai I lato, mai tai pito. O le whianganga whaua le atua, whai mai. O le ai atu wina matusia I tu tonu o loto o lona no, maona tangata. E leto e a wao, atu foi le esi tangata, le esi tangata. E tu sai ma tu la fono le atua. A wao I lo uma e tangata, ona o lo tonu ia la tonu. O le tu la fono fau le atua. Sa ia fola atu I lona no. I le taimi o le tāwhea. O le taimi o lātou o ngā tinga. So se te ngata lava nātu so lia tu la fono fōko le atua. O le apa u lava sa mala I lunga I ate I. O lono wima. E le toi aina e mātua le pile moti. Ai mani ni ai ni fo whana. Ai o le ata uia matutongi lava le angasala. I te ngata lava I ate I. Wa toi fa manatu wai ia tātou e tu la fono fou a Yesu fai mai o la polo ai ga fou o te tu ina atu wai ia tātou ina ia o tu te alu whanu o lono pinga ia tātou alofa le tasi I le tasi le alofa le tasi le isi o le alofa e whapai mai le anganga pa ia le apa whio I tutonu o I tātou malapa o le tātou alofa e tuku mai le amapa ia. O lo pongai, ma le mawhunganga le nā tātou talo so o atu wai. Ma le tau I le atua. E le ngata mo I tātou la. Ai whapena ai fwoi, mai si te ngata.
A whai tātou te loa le musmusunga le ngapa ia. Ai tātou te le whai. O na whapea ai lea o na tātou wangsala. A whasaraina ai tātou. E kāre si ai, o le nā umana. Ai nā pese whai uai, tau whainga vai nega wong na vai vai. Talo atu mā whaola wha. Ta talo atu mā whaola. I se anga maua le noa. Ta talo atu mā whaola. I se anga maua le noa. Ta talo atu mā whaola. I se anga maua le noa. Aua lava ni ia te tātou, ai atu ina atu le vi inga e le atua. O le whatu oto e tusi a lupa atua ai ma le tala ma le tusi a Jeremia. O loo to e wha manatu wha maalosi mai ai lea, mo le tātou sāwaringa ma le tātou au naki. Mo le tautua ina o le ngā ruenga o le atua i taimi uma. Wha monue le musmusunga le ngapa ia pe a vai vai teni kupo ngā. Ai aua tātou te wha vai vai e te talu le atua. Mana umia no tātou tō anga e te talo wha taua nāu soko, mole male te tau, mole numanaki o tātou aina, nuku male a karisia. Tātou talo mo le sāwi atu mo le tātou konfirmisi. O mātou o le amalanga, ai maise e o le a wha amuri o tātou waka. Tātou talo mo le tāpe naina o le tātou whainga tau langa i ano wema. Ina ia whai ma le fia fia, ai maise le loto whātua tua. Tātou talo mo le soifua marolo ina, ai mai se manuia tino mapapau ma le ana. O le tātou au lotu uma mai e matutua, se i o i whanawiti. Tātou talo mo taitai o malo uma o le laurani, ai mai se o e o ngā tia masawa ina. Tātou talo foi mo le tāpena ina o tātou whanau i suenga ma ta alonga, i le whaiunga le netau saka. Tātou talo mo le angama pa ia, e tai i tātou uma i so se mea, o tō fia ma wala wina ai i tātou e le atua. Whai mai le matua, o whetala ia tu fōi o ia tātou oto ia te ilatou, ina ia te talo so o e te taua, ai aua whai paa vai vai. Ona o Jesu Kiriso, Amen, Amen. Yeah. Rea whai o tātou sauninga, i le pese e kua se lau lima se kumali. O tau e fia sao i le ola i lunga. Fi nau ia i pō maa. Pō maa. Mare whiwhiringa. Ia te talo i lo tātou nei ta maa. Kua se lau lima se kumali lima tātou pese.